Mayapayabak po kaya katamungan, at yuta na po king kadwa ng Domingo ning Kwaresma. Pakyabiyatala po king kakatampanalangin, ding makatuking intensyones. Para king kapasalamatan dareng Legion of Mary, Catholic Women's League, Catechist, and Holy Face, Mr. and Mrs. Marlon and Rose Garcia, Kingkarelang 20th wedding anniversary. Richard and Chona Yumul, Nympha Agapitoong. Para king malagwang kapaldanan ng Rodil Gutierrez, Rodolfo Garcia. Para karing kaladwa daring makatuki, Jose, Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Rosario Manyalong, Bernardita Badoy, Manuel and Celestina Badoy, Leopoldo and Iluminada Ramos, Florencio and Erlinda Gagi, Felipe and Trinidad Naku, Oscar and Ener Naku, Lucina Naku, Dolores Gagi, Francisco and Aurora David, Renato, Roger and Angeline David, Arniel Marimla, Eliza Garcia, Ernesto David, Roberto Castro, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Pamkulat.
Kilagyining pa, ang painganak, ang banal Espiritu, Amen. king Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka ang timurin. Kita mo pong ini, king katwa ng Domingo, naning Kwaresma. Ing Kwaresma, dadala nakatamo, king pamagsakripisyo. Iting sakripisyo na paganakanak kay katamo, na itamo manalangin tamo, na itamo magayuno tamo, na itamo mapaglimos tamo. Ating sakripisyo nga iti, dadala nakatamo, king kay katamong pamagbayo. Kaniting misa, lawentaya, ing kakatamong disiplina, naning Kwaresma, nung iti tunay nakatamong dadalaking pamagbayo. Kalupa na ning pamanaliwanas kay ning Ginoo, iti dinina na lang tuntunan ning ginuren kayang disipulo, bangkanita, ila magbayula naman. Si Santala rin katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Jesus, masanting ati kakiting kayabe mi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, ikaing pakamala na yanak, ang magtamasa, king kaya pa na loob ningig pa, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, sabihan mong eke tatakot, no netok yanda ka, kay kabaning dalan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Hoy kami, inutos mong, pakirandaman mi ay anak mong pakamalan. Pamatampan mo kaming mibayo kapilubluban, king amano mo, bangkay ba't ming may linis sa puso, pangaintuliran mi naman, mi pamatulan, king pamamangal, king lupa mong maslag king ligaya. Itiadwan mi kapamilatana, ning anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, metong mo king panga Diyos, manggamang king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Karingal Doreta, ing Ginoo nga nakang Abram. Lakwan me, ing kekang labwad, at ding kekang kamaganak. Lakwan me, ing pibale-bale ng tatamu, at muntaka, king labwad, a ituruko keka. Gawan da kang metong amaulang bansa, at panwanan da ka. Gawan keng bantog ing lagyo mo, angga king ikanwande ring aliwa. Panwanan kula ring panwan keka, at isumpa kula ring manyumpa keka. Ding sablang bansa, ketiking labwad, manakit lang kanwanan, king uli mo. Inya, Abram, mintayo, antimo ing sinabi na kaya ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. O Ginoo, ingkang amo kaya kami sana mandatila. Antiring ing pamanalig mi, bibili mingan kaya ka. O Ginoo, ingga nakamo kaya kami, sana mandatila, antining pamanalig mi, bibili mi ngang kaya ka. Ing amano ng Ginoo, mitmong katapatan, at ing sablang dapat na, sukat pagkatiwalan. Kalugurana ing justisya at kataluiran, at king lugod na, ing labwad kayayang kakapuan.
O Ginoo, ingganakam ke kami, sana mandatila, antining pamanalig mi, bibili mi ngang keka. Dapat ang Ginoo makalingus siya karet ang ating takot kaya. Karet ang sablang manalig king lugod na. Iligtas na la kaladwa king kamatayan, king pananguning tanop, pagkaluba na lang kabiyayan. O Ginoo, ingganakam ke kami, sana mandatila, antining pamanalig mi, bibili mi ngang keka. Ingkaya kaming kaladwa, manayaya king Ginoo. Ya ingkaya kaming talapagluwalo at kalasag. O Ginoo, ingganakamo kaya kami, sana mandatila, ang tining pamanalig mi, bibili mingan kaya ka. O Ginoo, ingganakam ke kami, sana mandatila, antining pamanalig mi, bibili mi ngang keka. Pamamasa king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Kaluguran kong kapatad, kambe ko, gampanan mo ing dake mo king kasakitan, alang lang king mayap a balita. Manalig king sikanan apagkalub ning Diyos. Liligtas na katamu at inaos na katamu king pamibiye-biye banal. E pauli ning nano pamang sariling dapat tamo. Nune, pauli ning sarili ng paksa at grasya. Pagkalup na kaya katamo iting grasya, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Kanita, bangbayo migmula ing panahon, dapat ngeni, milantad na king panyatang ng Kristo Jesus. Akya katamong talaga pagligtas. Sinintang na ing kamatayan at lintad na king masala ing biye at kayalan kamatayan, king kapamilatan ning mayap a balita. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan ning may pabalita. Busal ning masala, meramdam ya ing siwala ning Diyosig pa. Iti ya ing anak kong pakamalan, kaya kayuyang pakiramdaman. Ingino manatili kay kayo. At keka ang timurin. Pamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Jesus tiki nori Pedro ating mikapatad a Santiago ang poywan. Patila mong apat menukyatla king meto nga bundo kamatas. King tatangalanda karinding at lungalagad menaliwaya aske Jesus. Ing lupa na meging maslagyang antingaldo. Ating imala na meging maputi ang anting salang makasilo. Kabudabo dikit dala ri Moises at ampoy Elias makapagsalita lang ang Jesus. Kanita ay Pedro nga na kang Jesus.
Ginoo, masantingin keti tanamu. Nung bisa ka, bitalakad kong atlong tolda keti. Metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pang magsalitang Pedro, inyang ing mas lagabiga, tikpanala. At meramdam yang magsalita, iba't king biga, ing metong asiwala. Iti nga na kong pakamalan, abina kong katulan. Pakirandaman niya. Kabut dimdamde, ringalaga ding siwala, may atakutan lang emunano. Inyambik subsub laking gabon. Dapat lepita ng Yesus at kilbit nala. Talakad kayo nga ng sinabi, kayo tatakot. Inyang minatnala, alalang aliwang ikit ka rin mo Yesus. Inyang kukuldas no king bundok, penabili ng Jesus Karela, ala kayong babalita ng ninuman, king ikitsyu, hanggang iiakit subling mye, ing anak ning tao. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. O maya payabak po kay kayungan. May payabak po At amo. atita na po ngini, king kadwa ng Domingo, na ning Kwaresma. Impong Kwaresma, parati nakatamong dadala, king disiplin ning sakripisyo. Lalo kasi retang atlong disiplina ning sakripisyo ng Kwaresma, baluyo pa po. Kakalingwan nala. Nakula. Pangin, pamagayuno, pamaglimos. Agawayo no po retang atlong areta. Ne? Patsepo itamo, darandaman taya ing salitang sakripisyo, nalong lulub king utak tamo. Sakripisyo, kasakitan, pamagpenitensya, dadala na masakit. Parati pong makanyan, ing kakatamo pong isipan, patsepo, darandaman tayong salitang sakripisyo. Pero, atin niyang mas maragula kabaldugan ng sakripisyo. Yung sakripisyo pala, potang ating kang i-give up king kekang biye. For example, itang kekang comfort, o kaya itang kekang kayatinan, o kaya mismo yung kekang sarili, for a higher purpose, or for a good cause. Kita pala yung ng sabihan ng salitang sakripisyo. For example, ing meto nga ima, nabisaya sanang saling bayo ng imalan, pero sinali, kasi isipa na alayang pantuition, itang anak ng magaral. O kaya, itang sakripisyo ng meto nga tatang, na iya mag-overtime ya, bang miragdagan lareng kayang sweldo, bang kanita para king kayang pamilya. O kaya kalupa ning meto nga mestra, iya manigaral yang masalese, gawa nung masalese rin kayang lesson plan, bang kanita makaturuyang masalese ka rin kayang estudyante, balang mabiyasa. Kaya ita po imbuli ng sabihan ng sakripisyo. At iting sakripisyo ng iti, metong yang makapagbayong sakripisyo, the transforming sacrifice. Ngayon pong Domingo nga iti, yapin niya po iti ing pamaniliwa na aske ning Ginoo. At po, ing Santa Iglesia, pag nakatamo, king panahon ning Kwaresma, aliwa mo itang akit tamo yung kasakitan ng Ginoo, nune pating kayang kaligayan. Kaya po itang kaligayan ng iti emo kabud milyari bang pakit na itang kayang kaligayan, nune iya migsakripisyo ya mismo. Bang kanita, pakit na kekatamo, ing kayang pamagbayo aske. At ining pamagbayo ng aske, napepakit na ka rin kayang disipulos, magbayula naman.
king karelang aske, kapamilatana niting transforming sacrifice, at sasabyanan ng Ginoo kay katamo, king ebanghelyo. Bangkanita po, ay intindihan tayang mas masalese, ing kay katamo pong ebanghelyo ngeni, siguro iurong tayang bagya, ining ebanghelyo tang IT. Bakit ang ginutang Yesu Kristo, minukyat yaking bundok, bang maniliwayas ke? Ila po lalakad la, papunta king Jerusalem. Patse mamasa kang Bible, o makirandam ka, karing ebanghelyo, patse dimdam tamo, on his way to Jerusalem. Namburi ng sabyan ng Jerusalem, para king Ginoo. Iti iya mo po kabud lugar, bang kanita iya mamasyalya, o kaya iya mo lugar, bang kanita iya manalangin niya. Nune, iti, metong yang lugar, bang kanita, iya tanggapan ne ing kayang misteryo pascual, o ing kayang Paschal mystery. Nanyo kasing Paschal mystery ng Ginoo. Nala rin Paschal mystery ng Ginoo. O, suffering, death, and resurrection. Ilapin deta rin Paschal mystery na ning ginutang Yesu Kristo. Kaya po, kabang ila, lalakad la, pisasabyan de, ing iskandalo ning kurus. Dapat balo tayo, huling kiratang patron, Holy Cross. Anyang minunang panahon, eres sabyan ning salitang kurus. Kasi yung kurus, metong yang maragol ay skandalo, king metong nga tao, uling iti, metong yang simbolo ning kaparusan. Kaya po, kabang isplikanin ng Ginoo, ining iskandalo ning kurus karing kayang apostol, mabayat lapanan daman, at no king kalungkot. At Pedro, ing sinabi na, Ginoo, eko buring malyari kay kayan. Kaya na nung gawanan ng Ginoo, tela na laking mata sa bundok, bang kanita ka rin niya manalangin. At kabang manalangin niya, ng milyari, o may naliwaya aske, at nganing kay katamong ebanghelyo, ing lupa na at neking kaslag kalupa ning aldo, at ing imala na neking kaputi, kalupa na ning yelo, at kanita, ikit da iting kaligayana ning Ginoo. Pero nung pikirandaman tayong masalese, ing kay katang ebanghelyo ngeni, yape pakit ing Ginoo. Bang kanita pakit na yung kayang kaligayan, nune, agkatana la rin ng kayang disipulo, agyang ila, makapanaliwala aske. Nung ila, dalanan de, ining transforming sacrifice of our Lord Jesus Christ. Kaya nung pong pikirandaman tala rin kakatang pamamasa ngini, tuturo da katamo, nung makanano tayang gawan ining transforming sacrifice iti. Ating ko po nga long reflection. At nalarining reflection sa reti. Muna, letting go. Letting grace. Letting God. Muna, letting go. Alang sakripisyo, nung itamo alang letting go of our comfort zones. Lala rin kay katamong comfort zones. Retang bagi na eta na buring palitan king kay katamong biye. Uling meging saneta na kaniti. O kaya meging komportabli tati. At ilapin din comfort zone sa reti. Yan ang kahit po, ang kahit intang dandaman na tao, unang pakyalam mo, ugali ko na iti, ako na abayo. O kaya, yapin ng kapanwalan ko iti, masyas ko bunto, kaya ko bisang maminto, nakarapat mo. O kaya, yapin na iti, ing kanakong gagawan, kanita pang malatiko, mo na ako baluktot. Ilapin po rin kay katamong comfort zones, na, bang kanita aranasan tayo ining transforming sacrifice, we need to let go. Kaya po ning dimdam tayong kay katang bumunang pamamasa, iti karanasaning Abram.
O, iabram po, o, mig letting goya king kayang comfort zone. Bakit? Kasi ing Ginoo nga na lakwan me ing lugar ning kekang kebaytan. At ika nga na manuknangan ka king labwad ning Kanaan. Bukar niya po wari mi bayti Abram, king Ur of Chaldea, karin po king Iraq ngeni. Ne? At from Iraq, kailangan ng maglakad papunta king Kanaan. Yapin niya po iti ing Israel. Balyo po, pilaning banwa kanita. 75 years old. Muntaya king lugar na nabalo, nakakilala. Alayang kamag-anak, alayang kakaluguran, o alayang kakilala, alayang kapanintunan. At masyado na yung matwa para umpisang pasibayo. Pero, uling king kayang kasalpantayanan, miglet goya, may mintuya king kaburyana ning Diyos. At nano ing kalibe na niti, eliwane lagyu ning Ginoo. From Abram to Abraham. Nanambuli ng sabyan ning Abraham, the father of all nations. Ne? Kaya po yapong Abraham, ano karakalayanak. At ninungayanak na itangan. Ne? Kaya nung lalawenta mo po, kitang kapamintuan na kingapong Ginoo, miglet goya. At kanita, aranasa na iting transforming sacrifice na menaliwa ing kayang biye. Aga nakakipuit ang kakaluguran ko kanita. O, ren kayang adwang anak, mag-college na la. At iya po, ordinaryo yang employee. At ten kayang sweldo, sapat lamo king aldoldo ang pamibiye-biye. Kaya po yan mag-decide siyang mag-abroad. Banong papag-aral din ng kayang adwang anak. Anyang atsuking abroad, iya po, inobra na maski nanong obra bang manakita niya mo. At kanita karasing beng ikikyakya. Agaga nakano rin kayang pamilya. At sabiano, ot kaya tiking lugar ay ti magsakripisyo ko. Pota po nga isip na, ati ko king lugar ay ti, bang makapag-aral rin ka na akong anak. Minuli, hanggang apayari king college sing anak na. Making professionals na ring anak na, at making masantinging karelang kinabukasan. Bakit? Uling biyasa yang big-let go. At king pamag-let go na ngay ti, ring anak na, mika, atin lang masanting apami biyebe. Uling ining transforming sacrifice ay ti. Kadwa, letting grace. Bakit? Kasi, ining letting grace ay ti, akit tamo, potang itamo, dadalan tamong kapag subukan, dadalan tamong problema, dadalan tamong nanumang o kasakitan, pero akakit taya kaniti inggamat na ning Diyos. Kaya po king kikatamong pamagsakripisyo, nung etaya akakiting Diyos kaniti, ing sakripisyo tamo, kasakitan niya mo eh. Ing sakripisyo tamo, iti kabayat na niya mo eh. O kayong sakripisyo tamo, iti metong yamong dadalanan masakit king biye. Ali, ing sakripisyo, parati tayang kayabe ing Diyos, bang kanita akit tamo na iti dala na katamo king tagumpe. O kaya dadala na katamo king success o king katamong victory. Kaya makanya niya po ing sakripisyo na akakit taya parating gamat ning Diyos, kayabe taya karening libutad, darening kikatang karnasan areti. Kalupa na po yung sinabi na kay katamong San Pablo, king kay katamong kadwang pamamasa. Bakit? Kasi sinulat siya kang Timoteo. At nan sinulat na kang Timoteo, Timoteo nga na, at yung kening king sukulan.
Aliway nga ako ginawa kong kasalanan. Nuneme sukol ko ulaning maya pabalita. Ngini nga na, ating ka naman, dake kaniti. Bukasyon mo nga na, ing ipamalita aming maya pabalita, kamarine. Nga na, uling iti, grasyane ning Diyos, abinyena, keka. Kaya po, ini palang grasya ng Diyos sa iti dapat tayang parating kayabe. Kalupa na ning kasakitan na delana ng San Pablo. Ita pong anak na itang kalaguran ko, di pasarya king bar exam. Actually, second take na naiti. Kasi itang kayang mumunang exam, ami pasar. Ene po bisa sanang mag-exam, uling devastated siya kitang karanasana. Nanong sinabi ng imana kaya, mag-aral kang masalese at mga di kang taimtim kingapong Ginoo, bakang mi pasar. At iya po, pikirandaman ni imana, minigadyang masalese at mga diya kingapong Ginoo. Bakang mi kagrasya yung mi pasar, at siya po mi pasarya. Anyang mi pasaryak-yak neng kyak. Bakit kikyak-ya? Uling panandaman ng grasya ng Diyos king Biena. Itang kayang ganaganang kasakitan, itang ganaganang puyat na, itang kayang ganaganang kapikakunwan, may walangan. Uli ng grasya na ng Diyos na iya, mika transforming sacrifice siya, uling iti grasya na ng Diyos para kaya. At katlo, letting God. Makananuya, ing letting God. Pota pong itamo panandaman tamo, ing salita ng Diyos, iti magdalang encouragement kay katamo Pota pong bisa na kang sumulong, o kaya nakabisa, na ituloy mo itang kay kang kagiwan, ning kay masisira kalube. Pero, nung ating mag-encourage kaya ka, makapag-motivate iti, bangkanita, isulong mo itang kekang inumpisan. Agyang iti mabayat, agyang iti masakit. Lalong-lalo na ngayon panahon ngayon. Karakal pong negativities ngayon. Especially po, nang malilyaring ngayon king mabilugayato, king mabilugabansa. Ati na namang pong maragulagera, king Middle East, manalangin tamo. Mikamal na naman po yung gas kanyan. For the 10th time, king Martis, mikamal na naman yung gas. Aliwa pa rin ang concerns tamo, aliwa pa rin problema tamong dadalanan aldoldo. Kailangan tamo yung encouragement. Mo po ka rin tao, na encouragement king nga pong Ginoo. Kapamilatanin kay katamong pamanalangin. Makanyad mo naman po yung dadalanan ng Ginoo, king katang ebanghelyo ngayon umena ng gampanan, ing kamatayan na king kurus, kaya king kayang pamanaliwang asken, inong pepakit. Moises, ampo Elias. Nino rin nga dong personality sa reti? Moises, iya po re-representane ing batas at Elias representane ing propeta. Ating meto nga siwala merandam niya, iting pakamalan kong anak pakirandaman niya. Makirandam ko pa po, kingapong Ginoo. Lalong-lalo na, potang itamo, susubong nakatamog yang masakit, bangkanita, aranasan tayo ng transforming sacrifice ng IT. Kaya po, anyang rin kayang apostoles, pakasubsubla ng sinabi ng Ginoo, talakad kayo, ko tatakot nga na. Nanuwarin mo rin ang sabyan ng takot. Anang Bishop Sok, the opposite of fear is not courage, but the opposite of fear is faith. Potang ating kang kasalpantayanan kingapong Ginoo. Agyang nanuman ng kasakitan dadalanan mo. Katatakot. At bali po,
bilanyang beses King Bible, lalong-lalo King New Testament, ing salitang faith. 365 times. Bilan niya waring aldo yung pabanwa? 365 days. Kaya, 365 times sereti, paganakana ning Ginoo ing kasalpantayanan ay ti. Lalong-lalo na, potang makiramdam tamo king amano ning Ginoo. Bakit? Kasi, king amano ning Ginoo, reng takot tamo, iti alila na lang tapang. Reng kaya katamong kapikakunwan, iti alila na lang kasalpantayanan. Retang kaya katamong sakripisyo, deti alila na lang tagumpe. Kaya itamo po, tatakot. Tandaanan tamo po, impong pamaniliwa na aske ning Ginoo. Tuturo na katamo kitang deeper value of transforming sacrifice. Bakit? Kasi, bayong mika Easter at intapang Good Friday. Bayo ing resurrection at intapong pamong krus. Kaya tandaan ng tala, ing pamanaliwanas kening Ginoo, iti metong yang transforming sacrifice by means of letting go of our comfort zone, letting grace works in our daily life, and letting God who encourages us to keep going even in the middle of our trials. Kaya tandaan ng tamo po, the transfiguration of the Lord is our transforming sacrifice. Talakad tampo. Ipasyag tayo po ngini, ingke katamo pong kasalpantayanan. Sasalpantaya po. Sasalpantaya ko, king Diyos, igpang may pain tutu, linalang kimbanwat yato, at kang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong nga ginutamong, pengagli king upayan ng banal na Espiritu, mibayit kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paking Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubli ang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk, wana ni Diyos, sigpang may pain tutu. Ba't ka rin magbalik kaya naman keti, bang mo kung ka rin mabiyampo ang mga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangpatawa da rin kasalanan, king pangasublirang miering mete at king biya alanganga. Amen. Manalangin tamo, king ginutang Yesu Kristo, banging sala na sunlag ka rin hanggang balayan ng Diyos, at king mabilog ayato, at nga tamo pong manalangin, Ginoo, bustan mong sunlag, ing sala mo kay kami. Itangan po, Ginoo, busta mo sunlag, insala mo kaya kami. Ginoo, pasalan me ing kekang iglesia, king maningning mong pangayatyu, king kayang lugod, at pamananggap karing sablang balayan at kultura, karing kalulu at karing makwalta, karing masikan at karing mayna, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mo Ginoo, sunlag, bustan na insala mo sunlag, kaya ing kami. sala mo kay kami. Ginoo, kasyan mula king maningning mong sala, ring pamuntok ding bansa, ding mumugit king ekonomiya, at ding politiko, ban matadlang katuliran, at kapayapan karing karelang balayan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mo sunlag, insala mo kaya kami. Ginoo, bustan mong ing maningning mong lupa, sunlagya karing hanggang palpikasala, karing hanggang daralan kasakitan, karing ebyasang lugod, ban mirinan lang kapanaligan at tetagan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mo sunlag, insala mo kaya kami. Ginoo, bustan mong ing kekang lupa, aslaganong tula ring atsuking binggit ning kamatayan, at ding sablang meyango na biye pakamalan mi,
Matula mong tanggapan, king kekang santungan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginubustan mo sunlag, insala mo kaya kami. Ginoo, aslagan mo ring lupa mi, king kekang pangayatsu, kaniting kapulungan. Ban manatili keng susulong, king kekang biye at lugod. At iyaninag mo, ing kekang sala, karinganggang akakatab mo mi. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginubustan mo sunlag, insala mo kaya kami. Abetala ka rin katang panalangin, din katamong LOM, CWL, Catechist, ring Holy Face, ing 28th wedding anniversary ng Marlon Roel Garcia, para king kapasalamatan at kayadwananda, the Richard na yumul ning paagapi toong. Para king kapaldanan ng Rodil Gutierrez Rodolfo Garcia, para king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr. Antonio Liminada, Juanita Rosario, Bernardita, Manuel Celestina, Leopoldo, Iluminada, Florencio, Erlinda, Felipe, Trinidad, Oscar, Ener, Lucina, Dolores, Francisco, Aurora, Renato, Roger, Angeline, Arniel, Ernesto, Roberto, Ampoy, Elisa. Panalangin tala, King Ginoo. Ginubustan mo sunlag, insala mo kaya kami. Paduan tamo po ngining, kaya katambong sariling kapag nasa. Panalangin tamo naman po sana ing kapayapan, king mabilugay hato, especially po king Middle East, king pong Amerika, ampo po ing Israel, binombade ing Iran. At ngayon Iran gagantinantiya, binumbani ing UAE, Bahrain, Qatar, nga po manalangin tamo po. Huling pong yung gera nga iti, and diya mo gera rin taga Middle East na gera mo naman at magdala pong dakalakasakitan. Po at ang mitok nang na po ing supply na ning petroleum products. O panalo tamo. Ren factories no gumana. Kuryente na gumana, resakan tamo na gumana. At po sana iti lumawak king mabilugayato. Panalangin tamo, King Ginoo. Ginubustan mo sunlag, insala mo kaya kami. Panalangin tala naman po ring leaders na rin bansang areti, King Amerika, King Israel, King Iran, na sana ila bisabila pangkanita manatiling kapayapan kete King Yato, Ginoo. Panalangin ta, King Ginoo. Ginubustan mo sunlag, insala mo kaya kami. Ngini po, adwan tayong sarilitang kapag Kinong Jesus, maya pati ka, keting kaya bemi, parati kang manatili siping mi, ngini manggaman kingalanganga. Amen. Amen.
Purihin Diyos, meto sekluman, kaya kang kaya pantinggap ming tinape, para kaya kami ti maginyang tinape ning biye. Mi puring Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, meto sekluman, kaya kang kaya pantinggap mi tingalak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Mi puring Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamang daon matanggap ya, harapan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning ginuitin daw, karinggamat mo, kini kapurit, kaligayan kay lagyo, kinti katamong saplala, ning mabilog ni Santa Iglesia. O Ginoo, detingay na yang pangmi, linisan da kami sana, king sablang dungis ning kasalanan, at papagbanalan da kami sana, kaladwang pong katawan, di kaming alipan mong man bagsadya, king pamagmasusi, king misteryo ning kaligtasan. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabiya kay kayo, At kaya ka, antimurin, itasyulareng pusuyo, makatas na laking ginu. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulit, sukat ang pong makakabusing pasalamatan da kakapilan man, ang pong lukarin man o ginuba na laikpa, Diyos sa malugod at maganaka, king kapamilata ng Kristong ginumi. Pablasang kaibat ng pepa mali, makapauna ing sarili ng kamatayan, karing alagad na, pepa kilala na karela ing kaligayana, king banalabuntok ning tabor, bang antimo ing patutwanan ing kautusan ang poreng propeta. Itatag na king kapamilataning pamaylasan at pamagkamit king sabla king ligaya, king pangasubling miye. Ulinita, kambe ring sablang hanghel king banwa, mikakamitong kami king paligaya keka, at king metong mong siwala at ngaming pupuri. Mit muyaing banwa, mit muyaing yatu, kingke kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O
Ikapining banal o ikpay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, ing papagmanalan mo laretingain, kingambuning espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, king wani ing tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunang niya iti kayong at kananye, iting ka na kong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis at pasabayang pasalamat keka, binyining kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunanyiti ikayungan at minumko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayta lang hanggang tipan, pamibubo para ke kayo at para ka rin isablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, daptay nyo iti, bilang kapigagan nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. At pamanyubling inabos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y Yang iniganakan mi ikpaing kamatayin at pamanyubli ng mebi ng anak mo, daramiya kay ka, iting tinapi ning biyampoing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan kay ka, impapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kay ka. Papagkumbamami mo namang pagamuha mo ni kami sana misulu-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, bang binganap iking lugod, kambe ng Leo na kaya kaming Papa, Florentino, yung kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman di kapatad ming pepaynawan at maninay subling miye, ang pore sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kamingan, kawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Kambe ning Luana Birhen ay Indo ning Diyos, kambe ng San Jose kayang esposo, kambe ring sablang apostol, ang pore sablang banal, ang bibibye kalugod-lugod kay kaking kayakaba ning panahon, porienda kat paligayan, kapamilatan ng Kristong kikanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, puporienda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, amen, amen. Kaya di po manalangin tangbit mong kapanaligan at lugod gingig pa, karenga manong, tiro na kaya katamo ning Ginoo. Isambay niya'y lagyo mo, datang ke kami, ikayarian mo, ipamintwa niya'y loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintwa niya'y loob mo. King kakanan mi
mu kay ipay Saul king takso Donay kabus king maro. Kabus mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malagod mi ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, bang king kasaupan at pakalulong mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan king kasalanan, mikabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan, ang pangpagsadyan mi, king panyatang mong mitmong ligaya, king talapan at bus mingi Yesu Kristo. Huling kekain ka, yariyan, ating kay payan at bigaya, hanggaman O Diyos, sa ikpami, ginumiyan sa Kristo, sinabi ng karing apostol na, yung kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, babiyag kaya kayo, emo sa balikdan ng kasalanan mi, noon ay pansinan mo yung kasalpantayaning banal kapulungan mo, at pamayapan ng pumpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Kaya paning Ginoo parati saan ang manatili, kaya kayungan, At kaya ka ang timunin. bakit tamo po ngining mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan po. Kami, Kordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yatu. Ibiemu ke kami ing kapayapan, Ibiemu ing kapayapan. Nyo'ing ginutang Yesu Kristo, ing Kordero ning Diyos, yang milalako king kasalanan ning yato, papalatang mayaw singapuna ning Kordero, Ginuyak matampan tanggap keka, dapat ang kasmi nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king biye alanganga. Amen.
Talakad tampo. Manalangin tamo. O Ginoo, bendisyon mo sana, rental sa lampantaya mo, ipanagapumi kang bening bendisyon na mandatila kapilanman, at papanatilyan mo lang tapat king maya pabalita, king kabubugtungan mong anak, bang panerang paninasan, ingka katataulian, akamtan ning ligaya ning legwa na pepakit na, king mismong katawa na, king kapagmulalan ding apostol na. Itiadwan mi kapamelata ng Kristo ang ginumi. Amen. Amen. Tuklok kayo po sa guli para karing kakatamo pong kapabalwan. Mumuna po, available no, retang kakatamong raffle tickets para po king kakatang fiesta ang pong 90th anniversary ng kakatamo pong parokya. Akit tayo po king tarpaulin keta na in first prize, second prize, ang pong third prize. O kaya tayo po kikikatamong Facebook page, rini pong kikatamong raffle tickets sa reti. Available no kita Sister Helen, magtindala kitang harap. Opo. Supportan tala po bang kanita po, baka pag-celebrata mong miyama-sama sing kikatamong grasya ng 90th anniversary ng parokya tamo. Kay ba ating pong souvenirs, ay tapo, lumawi kayo king gulot, makapayong iya po, Sister May. Reta po, available na la po, reta pong bisang mag-order at intang pre-order po kareti. Agamit talang ining summer, ang po king kakatamong istasyon ng krus. Ing istasyon tamo king krus, king Friday, maganap ya king Purok Uno, ating misa tamo, yaksing misa tamo. Keta ka no, keta. Parang din keta. Little Baguio. Kempong Little Baguio, yung kakatang misa. Kay bat? Ating kanong balabalita na alang istasyon ng Cruz King Good Friday. Kinuko Santissima. Neng kay laman sisimba niya, erabaling pa niya biyanda. Ating tamo pong Stations of the Cross King Good Friday. Iti po, live Stations of the Cross. Ating pong drama. Te-dramatize tala po ring ebanghelyo naning Stations of the Cross. Sabyan na lang istasyon ng krus. Kiti po king sapang bato. Makarine naman king patron tamo, yung Holy Cross, ng alapo. Kaya ko maniwala ka ring sabi-sabi. Kaya po ngarapin, ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Sabihan tamo po karitang sasabi nga lang istasyon ng Kurusatin. Okay po. Nya po, malino ita kay katamo. Mikit taking Friday, para po king katang Stations of the Cross, kening magganap king Porokuno, 4:30 p.m. Ating misa tamo po karing king Little Baguio. Po, kaiba na po nining misa, pagsapyang pong bagyari ni pong kikatang EMDC ni Apong Erneng. Very good, Apong Erneng. Talakata mo po. Ingino, manatili kay kayo. At kekam timurin. Ito po yoreng buntokyo para king masusing bendisyon. O Ginoo, mantabi kakariting anak mo at pakaluluan mo la ring sablang may nyawad king kasaupan mo. Ibalik mo la at ibayo ang pong papanatilyan mo la ring kalam mo kariting sablang maliligaya king pamangilala rakeka karing miglalang ampong Ginoo. Iti adwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Bendisyonan na kayo ninyo sa mayapayang tutuwing pa, ampoy ng anak, ampoy banal Espiritu. Amen. King misa, midawne, metana king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya, payapak po kayo.